Lunglei District Badminton Association LDBA chuan season opening interclub badminton tournament June ni somni panga changa ni somni pariat sang ni somni panga chungin Serkon Indoor Stadium a abuat saya he tournament a hian nili chung khelni in Lunglei District Badminton Association nuaya badminton players zathum somli pakhat zette tel turin mingan pelut category lia in elna nei ni in elna ngai hlutlo ber men's team huanga team som pathum an in lana player za som thum zet an in ziak lut 35 plus men's team a team som pathum bok in lanin 45 plus men's team a team kwa an in lana 60 plus men's doubles a period antel thungani team in elna bika group stage pool liga khelni in 15 game ani a diu som lowani men's team le 35 plus men's team a group lia bok thren ni in pool winner Chewton semi-final an luta transfer hun line club 10 suman seng na sa a tuntum LDBA transfer hun hon chungin chengnoi thum chuang manral nia chutani in elna ngai hlutlober men's team a group 10 phata tangin group A in ngai ven a hloa a chan berpo champion lai Alpha Settlers an omwangani sum mangna sa venglun badminton club lam an thom ar ring boka venglun badminton club hian men's team a venglun tual chung players pakhat chi aziak lutin abak pakwa te hi lunglei veng chunga veng sang players te lunglei khopon players an lak te anni baka hian inbuat saina nei tha Ramthar badminton club an oma Ramthar badminton club lam hian under 19 number 1 to 3 an kol baka player ton siat nei enga mozat an kol awangin he group hian ngai venalo he pool match bi ki mithen khachuan semi final le final ain a hmu nom jok thuan soya champion tha Alpha Settlers kham pool match a Ramthar badminton club laka 3-2 in ne na an chang rama venglun badminton club laka po 3-2 bokin ne na an chang Ramthar badminton club lama hian tum thum an chaka changin tum nia deciding an khela venglun badminton club lama phei chuan venglun badminton club lam hi match point an nimha sajok hi yalani semi final le final ero har satna lian tham tok lovin 3-1 in Alpha Settlers lamin ne na an changa result atanga thlir chuan semi final le final ain pool match atap sok ti na ani pool A tangin Alpha Settlers club anin votlanga pool B atangin badminton club ra seveng in votlangin pool C atangin 2nd battalion MAP badminton club nena ho chungin electric veng badminton club anin votlanga pool D atangin har satna lian tham tok lovin bazar veng BC anin votlang thungani semi final Alpha Settlers in badminton club ra seveng laka 3-1 in nena an changa final an lut electric veng badminton club in 3-1 boka bazar veng badminton club laka ne na changin final an lut bok heile men's team final chule final boruak in mipui athap na sa a in khela munom hlom hle first double sa Alpha Settlers tan moi zola le rem ataron pen chuakin electric veng badminton club tan venglai badminton club atanga an laklu pu RTP le bazar veng badminton club atanga an laklu remro ataten in lan thunga game munom taka lunglon tlangwal moi zola le ra seveng tlangwal rem aten Alpha Settlers tan ne na an chang tuntumin elna hian moi zola khel thatak zeta tum thungot Alpha Settlers se chan chuakin abik takin Ramthar badminton club ne na ning khel tumin first game and loss lua second game le third game an ne na chan puin a back straight a venglun badminton club nen aning khel tum hian voi ni ve an chak to a last double sa lutin last doubles first game a venglun badminton club lamin lato in second game a po 14-13 ma an suai lain service an tisuala 14 ola fing takin moi zola hian service a flick zeu a chu menu a venglun badminton club te hit ne in group stage an paltang pha ani first single sa kuthak na lunglei roll thar Alpha Settlers tana khel lunglon mi le sa John Lalrin moi aron pen chuaka electric veng badminton club tan lu apuya in lan thung
damsam lo chunga khela nia wangin jonan first game alosa hemi nu hian second game le third game ai siam tra in Alpha Settlers tan John Lalrin Moyan nena chanta ka wangin in khel pumpui result chu Alpha 2 Electric Veng Nil anita ani second single Alpha Settlers tan an sahuai pani LPL le Jeremy ten ron pen chuaka Electric Veng Badminton Club tan pudi dikale pubia saten in lan thunga peheng per te hi inhale tum ve ni in inhale an tum na lama insu ninge in an lang in khel mu nom le game tight taka didikale BS aten LPL Jeremy laka nena an chang 2-1 ani a boro ka sang sot second single sa Alpha Settlers tan 3PR on pen choka player nung chang moi biak felanen aning khel pate palian tian soi Alpha Settlers player 3PR thua ka tha a chuti rualin biak felan game plan mumal taknen 3PR laka game khatna ala a backcourt ball hi rina khel tharum nei lo zok 3PR akhuak amanga second game le third game in siam tra in Alpha Settlers tan no moi ahlo chua pui chiang takin Alpha Settlers su men's team huang bika champion anita ani 35 plus men's team final Electric Veng Badminton Club le Bazar Veng Badminton Club 10 final ang khela Electric Veng Badminton Club tan first double sa Fakoma le SK ten in lana Bazar Veng tan Andrew le Zomoy ten lut thung in khela mu noma rinlok ang ngain Bazar Veng Badminton Club in ne na an chang phota 1-0 in man suai second double sa lunglea chuan anni bak 35 plus sa anom big lawang ti tu Electric Veng Badminton Club tan pu RTP le pudi dikaten ron pen chuaka Bazar Veng Badminton Club tan purin dikale pumuan te ten in lan thung har satna lian tham tok lovin pudi dikate thian du din ne nan changa 1-1 anita asoi fel na chu that double sangai ta a that double sa Electric Veng Badminton Club tan puzara le puthang vunga ten ron pen chuaka Bazar Veng Badminton Club tan punote le puso maten in lam thung game hunom le hau tak taka Electric Veng Badminton Club lamin ne na changin 2-1 ani a Electric Veng Badminton Club in 35 plus men's team no moi an choita in khela hunom sela in khelin ngai event po ahlo thar zel 45 plus men's team final lunglei is derby kan hua Electric Veng Badminton Club le Chalmari Badminton Club 10 in khel Electric Veng Badminton Club tan first double sa pu RTP le pudina ten ronin lana Chalmari Badminton Club tan pungura le putete ten in lan thung Electric Veng Badminton Club lamin game mu nom taka ne na changin 1-0 in man suaya putete le pungura ten tai man delay du lo ra antuar ti te poina soi theya game pui thirin pungura le putete te hi khel thazok ni hi alangai theyan ni a chuti rualin pu RTP le pudina te beidon du lo na in ra tha achua Electric Veng Badminton Club in 1-0 in man suai second double sa Chalmari BC tan puza maroi tele pu semi ten in lana Electric Veng Badminton Club tan puma piana le puki maten lan thungin Chalmari Badminton Club tan pu semi le puza maten har satna lian tham tok lovin ne nan changa 1-1 anita that double sa Chalmari Badminton Club tan pu are sale pu Joseph ate anin lan thunga Electric Veng Badminton Club tan pu thang vunga le purin ate in lanin in khel kul taka ril rufim hang thiam pani purin ate thian dunin ne na an changa in khel result chu Electric Veng 2 Chalmari 1 ani ta ka wangin Electric Veng Badminton Club lamin champion no moi an hon 60 plus men's double sa Badminton Club ra siveng player tra puding te le puseng lovata ma chon turin zong noi Badminton Club atangin pusiam te le Bazar Veng Badminton Club atanga anlaglu pumana ten ron pen chuaka final ang khel ma in voi ni ve lo chak chau to an ni awangin pair ni ten combination an nei thadun le a ton riat nei tlem jok pusiam te le pumana te game thum khel nuwa ne na chang tu ni in lungle akum somruk chunglam zinga tun din huna badminton khel thiam beran ni in khel po amu nom le
closing function hi men's team khelma man ni in khwalian atan puvimal som tluanga lunglei not bial to MLA le high power committee lunglei vice chairman manani PMST chuan Mizoram le lunglei thalai te choi san na tan high power committee lunglei in thei top achua to thina pathian in remati chuan HPC le LDBA trangkopin lunglei a nge hian Mizoram badminton tournament ro pui ber buat sai antum thu asoya badminton player 10 loma wangin kutan beng dur hial ani lunglei badminton in boruak tra atong zela lunglei badminton lovers setana thulo mumchu tundin huna lunglei badminton players tetan badminton le abe boma wanga dor hong pathuman ommeka tin aizo lammi helaya dor hong an ombal bokpen mi palei in tundin huna badminton awangin sumdo na lian takinang kalpui meka heng mi tahi akila poimo tak pakhat anni Lunglei District Badminton Association season opening interclub badminton tournament na hian sponsor tu engo mozat men oma chung mi te chu NHIDCL Lunglei te Muk Bharat Free India te Dr. ZR Trasang Zuala te DSYO Lunglei te ni in hei pa ka hian Lunglei District Badminton Association fuai tu te Executive Committee member chin te chuan an rem chan ang tok tun tournament atana manatan hian an the khom bok ani